Mwaramutse abari mwaramutse n'abari mwiriwe, turabasuhuje mwese bitewe n'aho muherereye hatandukanye, mukomeze mugire ibihe byiza, dukomeje kubifuriza ibihe byiza mwese abakunzi bacu. Reka tubagezeho amakuru y'iki gitondo abyukiye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Nuko habyukiye imirwano ikomeye muri kino gitondo. Reka duhere ku munsi w'ejo, hiriwe maandamano cyangwa se imyigaragambyo y'abaturage bo mu Minembwe bamagana ubutegetsi cyangwa se umwanzi wicara abatera umunsi ku wundi, wicara abatera abagabaho ibitero buri munsi. Ejo biwe bamwamagana, hari abantu benshi cyane, ejo hiriwe babamagana cyane. Yes, ni ukuvuga ngo muri kino gitondo mu Minembwe habyutse imirwano, babyutse barwana muri kino gitondo kuri Pwenzero, habyuka imirwano, umwanzi yateye, ndetse andi makuru tubashe kumenya ni uko umwanzi yateye mu Rugezi, ariko ubu nyine amakuru tumenye ni uko umwanzi warateye Rugezi yashubijwe inyuma, arakubitwa cyane, ubu akaba yashubijwe inyuma atakiri hariya mu Rugezi. Ariko habyuka imirwano ikomeye cyane itoroshe mu buryo butangaje. Aho ni mu gihe n'ubundi umwanzi yamaze kuvuga ko bafunze ikirere, nta drone yongera gutera, ariko mu gitondo drone yongeye kandi kuza mu kirere cya Minembwe irabombarde. Ni ukuvuga ngo muri Minembwe habyukiye drone hejuru y'abaturage cyangwa se hejuru y'ababyeyi ikomeza kubombarde. Ariko mwibuke ko itangazo ryatanzwe na Colonel Nanga abwira Gisegeti cyangwa se perezida w'u Burundi, amubwira ko niyongera gutuma drone bazoyirasa, kandi bazorasa naho yavuye. Ariko urumva kandi ko byongeye kandi kubuka, ni mu gihe yaragise nk'iminsi 4 kuri 5 nta drone yongera kuja muri kiriya kirere. Ariko uyu munsi mu gitondo habyukiye drone ija gutera b'abaturage, kandi kuko bari basanzwe babikora. Hanyuma amakuru twabashije kumenya ni uko ya ziriya drone gukomeza gutera abaturage. Bukeye bwaho AFC M23 ifata umwanzuro wo gutera Gisangani ku kibuga cy'indege. Iki kora ari amahano yagikoreye aho hose, hahise haba inama yavuye muri Africa Community bavuga ko M23 igenda ihagarara ku bitero byo kumenya gukoresha drone mu gutera Kisangani. Kuko ibyo yakoze ni ibintu bitangaje n'agahomamunwa. Ariko rero urabona ko bongeye kandi gukoresha drone ingabo z'u Burundi cyangwa se za FARDC kuko barakorana, bongeye kandi kugaba amadrone mu Minembwe. Aho ni mu gihe n'ubundi bari bahaye iyo gasopo, ariko ntibabyumva. Yes, kuri ubwo rero abantu bakomeze basengera akarere ka Minembwe, urumva muzi ukuri ko bitoroshe, ndetse na ka Pwenzero, ariko ari mu Rugezi uheshujwe inyuma cyane. Abantu bakomeze basengere mu karere ka Minembwe, ntabwo byoroshe. Imana ize kwitamura cyangwa se ize kugaragaza imbaraga zayo mu buryo bukomeye. Nguko kuzifashe, ayo niyo makuru tubashe kubaha igitondo, tubaza kubagezaho ayandi igicamunsi. Murakoze.